Halendat kejing imbriu. Kum kawa kabasdang bantuit da kabami hakadur ka umpol liu rupa. Katuit sukijay syarum kijaka bomla bantip. Kat ba kanang ya syakmat. Kumta ka ino syadin ya kidak tuit jangka. Katuit hakijaka bakhendaw met. Kijaka bakhoru khoram. Kahiar ya kiriat kiram. Katur ya kimaus yang ba. Kiding kisi kadue kangam sukijay sakit huay bajeldiu bat kiduriau bayar kumjuru kajing im jongi kibriu katut kum ka kasdang hagajing wan kha lai duit klemdon bakang henrei kat banang jam syakmat bun kijing kaya kendu kita kidai kibentang ba ubriu uim bat ulong Henrei hasngap ya kejing ong jong ujin jak rusu ubadai uwei nakistat perkat karifran hakas pas nem bakat pra ong. Man is born free, but everywhere he is in chains. Kane kejing ong sisin sngap lasngeu kumba kapandu mensim yangi. Pej yakine kinuksa harum kibalong kumba ong une uriustat. Siapa klau kumne kalong syaker sainar syak khangkit kumban ong wadrung klem jingbit ya syak pensitom pej hapok sinong kini kikenjri bau briu uha banbur renti ladalek pelatput ungat hakakuna Hakajakatrei Syua bandrung Lane pendrungkam De bendon ka exam Lane ke jingsim interview Baro kinang trei ki de benwan bengpor Batista sya kajakatrei Baro kinang trei ki de ban trei hok Yala kakam Bat ban pendep hok eka La ban be kam no Ne transfer ya kinang trei Kibom trei hok ialah kekam. Hapo school. Students need to be regular and be punctual at school. Irregular and latecomers at school will need to bring parents for further clarification with the school authority. No people will be allowed to leave the school campus during the school hours. All students are expected to be polite and courteous with everyone at school. All students are expected to pass the examination, else no promotion at the end of the year. Students who are not well behaved and disrespectful to the school's rules and regulations will be terminated from school at any time. Haying Kikun kide ban buram yala kikmi kikpa bad ikibakam he yaki Kikmi kikpa kide ban I yala kikun kimde ban penting pensmi yala kikun ya kirit mensim Kikmi kikpa kide ban pen I kanuksa babha yala kikun kikti om kanuksa kabasniu Landat kine kiken jiri jong gejing sok kerdot don usok bathyang jong gejing im ladangila ben penyede dur yalade bat kine kisok kerdot dai kine kiken don balabu hakmat jengi sisen pej I kumba kilong kiding pengkyang henrei habangi bisyar sani yaki bin pabin kidai penban ki maujam sya kejing kemen Ladangi pedang bat bodeki kumba kilong. Kata kadai kalentiya jengi hakajing im. Kabalong kum ko kabatuit. Hagirai raidam. Hendrai kin kut pat hakit huay bejeliu. Jong kajing jajay kajing im.